me! Mata! Da, dobar dan i dobro fucking došli natrag u Outlestića. Tako, eto, mene nazad ovdje u ovoj vukojebini. Napuši se kare. Kaj bi ja sad to točno trebao? Užgati to. Gumba. Puknut. Čekaj, s čim? F. Ne, F. S čim? Pa da, pa ja ne idem puknut tako dugo dok ja ne uključim nešto. Ja se dobro sjećam da su tu bila dva generatora sa lijeve i desne. Ja se valjda dobro sjećam. Aha, znači tu nam je numero 1. Tu nam je numero 1. A, i tu je numero 2. I nešto tam lupa po vratima. Jebeno prokleto me je zahvata. Ja si idem skriti. Nešće bu morati do kuriju. Ide pa mi srce toče. Dobar dan, da. Ja sam. Koga trebate? Lepo botu imaš, bome. Kaj? Tamo ide. Proč. Mrš. Ja bi sad trebalo skrivati da on mene ne vidi, jel tak? I otrčati u tamo onaj prolaz. Pa ajmo se onda zašprintat. Sim, ne? Tu? Idem se... Za sad sim skriti baterije promjene za svaki slučaj odmah. A da, bilo bi super da i druge vrata nisu otvorena, ono. Baterija, to. Ok. Evo se mi tu unutra sakriti. Isključiti ovo i lagano razmisliti o taktici. Znači, ja sam uključio lijevi desni generator, još moram ići pogurnuti onu prokletu ručicu. Ovaj zvuk me poprilično iznenadio. Dobro, no uglavnom. Generatori su uključeni, još moram ići podići onu ručicu kaj onaj divlji pop vužgal, kaj li je već je fratar, vraga jabi. Okej. Idemo. Naglo na desno. Hopa. Skriti se svi unutra. Taktika. Ne bu on mene našao. Nema šanse. Brzo, idemo van. Ne, sim. Ako se dobro sjećam. Tako je, tu smo. Ok. Ručica gore. Ja imam film da bi ove sad mogli dokuriti, ja. Imam za svaki slučaj si unutra. Taktika nam je za 20. Meni srce tuče, tak je ono, svakim pumpajem istiskuje govance iz mojeg dupeta koliko trenutno se cimam. Ova muzika mi stvara neugodu. Čujem psa. Ako dobro čujem to s koraci. O da, jako dobro sam čuo to s koraci. Da.
Da. Ako mi se vrati, mislim da ću dobiti slom živaca. Znači, mi sad trebamo uključiti onu pizdariju. Naravno da sam ja ovo prokleto promašio. I da on sad mene čul da sam ja dotrčao s njim 100% me čuli jer ja imam toliko proklete sreće s tim pizdarijama. Ne, uopće me nije čul. Ideš beba, ideš beba. Kaj imam sad odiši, lijevo ili ravno? Run Forest. Run Forest. Run Forest. Ok. Shit, mislim da me vidjel. Žibe. Prek stola. Ne, sim. Ah, fuck. Sim. Yes! Takuca, haha. Kjaviš mi ve, haha, niš mi ne reši. Jaj. Takuca. Ok, taj dio smo rešili. I meni je malo pobeglo. Ali... Ovo ok, pucate, nije probijanje mog govna kroz stolac, ovo je bio moj vrat. Ok, znači mi smo ovaj dio tu rešili. To... Neko upravo imao lagani orgazam ili... Halo? Nema nikoga. Nemoj me jebat da je to ono naše skakalo. Trzavac naš. Malo je za blok iral. Ok, znači... Ja sam toliko se zasral da ja nisam zapravo vidjel... Chili. Da ja nisam zapravo vidjel koji je moj sljedeći objektiv, ali pretpostavljam da je upasti u... fucking... kompjutere na kojima je očito grafička kartica otišla. Ona. Ali idemo tipkati. Dobro. Ok, sad sam se i drogirati počel, ne? Malo kavice. Fuck off. Kaj si ružan. Fuj. Črv. Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Dobro, nisam me zato trebalo izdrogirati ono ko zadnjeg narkića, ali... What the hell. Ne, bi se reklo. I tako eto, mene nije bilo preko mjesec dana. Otprilike da, preko mjesec dana me nije bilo iz razloga... Di sam? Iz razloga, eto, odlučio sam nabaviti novi kompjuter, upravo riješil... Imao sam probleme sa starim računalom, ali riješio sam sad s novim računalom. I naravno ja još uvijek čekam da meni dođe grafička kartica, što će biti na kraju mjeseca. Tako da... Well, sad sve znate. I eto, u nastavku smo. Ajde, bar mi je ovaj cigan kameru ostao. Ovak je onak krade sve.
rest in peace. Ok, to je Benny, here, follow, Tajis. Za kaj bi se trebal skriti? Ok, ja bi se trebal skriti. Nije ovo meni bez veze sad pisalo da se ja moram sakriti. Dobro, nikoga nema, idem se zakucavat glavom u zid, ono. Kaj vam drugo delo? U kuti, ono. Whiny bitch. Idemo dalje. Mladi gospon. Daj se smiri. Znači, pun Knor Jakov. Bok lepi. Kak mi krasne zube, kaj imaš. Kaj slušaš? Metal. Dobro, dosta. Ja. Netko se rasprlisnuo ovdje. No comment. Za ovo doslovno nemam komentara. Ili se pali na mačku ili mu je mačka fina. Ne znam niti. Dobar dan. Majko Isusova. Stari, ja znam da si ti 2 metra 10 i 210 kila, ali 10 kila je 100% u ovome tu dole. No, dakle. Njemo još vidjeti što ima na onoj strani. Štiho jebote. Zaklene to naravno. Kako to obično biva. Ništa, idemo mi onda dolje. Gdje je gospon, zakucavam se. A vas ću zvati braća po penisu. Da, samo ga čohaj. Ne boš ga gural. Bar ne v mene. Pa ću i ovaj koji tam hoda malo izgleda. Dobro, okej. Još jedan trzavac, a? Buš skočil na mene? Ne buš. Ima tukaj nutra. Ma ne diram te, no. Gdje ima koga? Nema nikoga. Ne mučim niti jednu prostoriju. Ok. Ne hvala. Gospon spavalica. Kaj imamo tu? Procijep nekakav. Di sam? Kurca vidim. Ajmo. Isusova majko! Gdje si ga fukal? Pa prema ovome kaj vidim bilo je malo cici, mici, akcije. I ja ću... Ne sebe unutra zatvoriti.
sebe vanka. Proći od ovih. Ej, kaj? Ok, ja ćeš ti. Ok, di sam? Ja sam se počeo malo gubiti u ovoj igri. Neka retardirana muzikica. A, zoomirano mi je bilo. Dobro, idemo mi dalje. Krvavec. Oh well, let's go. Malo sam spor, ajmo da trči. Boy oh boy. This makes me really, really happy. Tražimo izlaz. Ajmo gore. Ovdje. Zaključeno. Ja pretpostavljam da bi ja trebali ići gore, jel da? Ok, come back. Imam tukaj interesantnoga. Journal, može. Sam ja već imao kakav journal za pobrati tamo u onome. Ah, down the drain, oh! Ja čujem korake. Bolje da zatvorimo ovo. Baterija! To... Odmah se bolje osjećam. Koliko ovo igram uopće? 22 minute. A ništa, onda ćemo... Idemo još malo naprijed. Idemo još malo naprijed vidjeti kaj ima. Pursuers. Hoćeš reći da... Ima nekoga. Znate kaj ljudi moji, idem ja rađe ovdje ko zadnja pička upravo se povuć u šprintu, zatvoriti ova jebena vrata za sobom, sakrit se ovdje unutra i početi cmizdriti ko kujica. Ljudi, bilo mi je drago što ste bili sa mnom u ovoj divljoj epizodi i vidimo se sljedeći put. Uživajte. Bog!